Dokte bukusong sing zorawo Sokwi je zorawo nangkuk mani decision nanani nangka judges rock belaike tough competition borok manka sini contestant rong bisingo te aba haikeno borong ni the judgment rong sing belaike hambai maro tamne hinba borong askai naito to play judgment play tini je results ti play tini mani ani yago sobaika bomoro gang tabo mong khusinai dai boni yagulo no nor nugui mannai top 5 finalists rono sing borno tangsawo tisai na harnai Kadingkai nungguin hanai tabo sini buskango ang bumung manka dai bumung man mandi yagulo no nang points buang sai thanai sabu busuk points manka and so takte buksong no joto ready de tongbai contestants audience finale o shogunai top 5 dozona ni bisingo ang bumung sai thangsinai kaisa kali any guesses bulani Mwng Sakhwlaikha Ashmika Debarma joto yabo khorlaina many points 567.2 yang odang sau phega ke beleka nai singbai baksa khlai Ashmika ni points desai nai nor ni thani sapinai 567.2 Dewisha ang tai khorsa ni mung sanai next ke Bloomsmighty Riang points many points hanai 551.6 Dewisha in high next ni mungang sanai Dinesh Jamatia ni points Takte buksong 549.2 This is repeat hane many points 549.2 Number 4 and number 5th positional Boroni actually or tying ka and so nungina hanai sinibuskango Nafuti Jamatia 20 points okay 520 and Tai Khoroksa sinibuskango tongkho 20 points okay 520 20 point okay 520 boom okay any guess our gindo top 5 Sokwi and our last boom ang sasinai boni yagolo borno sing top 5 nei sing rom sinai can we guess the Clayman Malik ranai boom to nor saka kiaba boom ani thani o je tongmani abong gai Ananta Jamatia 20 points
5-0 borok kenai naputi jamatia tai ananta jamatia borok kenai 5-0 point manai kenai tie engkha borok draw so obong gagai tini ni sini top finalist borok finale Sakhwlaikha and tahude boksong sini baki je contestant no belai ka hambai tamne hinba noro belai ke tough competition rakha tai sini judges rok belai ke tough situation tike borok thangna nakha and angkha khayo sini judges rok noro no musunya tudi phano tini yakarna nakha kia